Adio. Ahaya Hinkai 93.3. Obwa. Nonso abo. Apausima aduasa. My name is Ekia Afakuma Jabwa. Mitsi Odia in kind. Oh yeah, Abu Broker. Oh yeah, Broker. Now the woman is saying, Maba. Yeah, Dio. Asem Yi Di Ka ni Jumadia ubetie. Na chendi ubetie. Ayo ubetie. Ye nyame o. Ena enkomo papa. Na enkomo no so yebedi pa ma obi on say yedi. Dwumadie ni din adedan Asem Yi Di Ka. Hena anu obeka. Ya yebeka no yaba. Ena kwani bantimi nabi. Now kwa now for announcing ya. Hey, enough from Sao. And ya better. And so Adumura when we are mabo. Or the young quachain. And in a muka crasa. I can't to us at Yabeduachi. Yabeachi de Yabasum. If you have so about the trouble, Fufu and Besum. I got get rock a chroma, a befa level. And everybody in Comodia for Achimansa, Yabako Brim Central, Yabako Danchambo, near Cobrim South. Never Musubaba Manaso, now Patama Wote, Asem Yi Di Ka, our person will trim pen for a drain at the Basso. Everybody on the dinner court. Uncle, no, yeah, everybody go. Everybody go. Yeah, where we, Yehovah Bakwadin Kunimu. Internet, I'm a tonka. We didn't do a dear and can't kwame a boa. I can kwana na minumbre mo dear and can you. Ghana's international killer Bobonia. The original Boziki man. Talk by Afeda Junior. Nana Aovedia. Jumadia ni Dam Life. Our 93.3. Facebook are kind. YouTube is kind. Maybe are kind. Hey. That's what I say. I'm a near him by into the finish hard country. Yeah, the from
man kunku apini. Everybody says yeah, when my uncle no yeah, we are the go. Yeah, we are the go. Yeah, we are gonna be. Yami na bo yami. Etimi mi anu mi fa kukuduro kunkoye nyankoye. Akukudro. Na Yesu Kristo. Inti ansana makonsama production dia to manimu no. Mama wo di ka bam. Na baby awa wutie ena no pay. Asema edika ho edite ho no. Onso dia to dwa. Sa entiase wom. Na maki kamu nyina mu dia wie no. Na yenso e ofia ha no. Yenso dia dia piso. Na fe ensema yabo na apo. Ye dia no so ba begu akwam. Na wate die ekoso. Ayo man ya chichiri ayo kroni ya nipa ne tete. Ntianye dan a Asem Yi Di Ka. Wagin chira no betimi dia fa WhatsApp and a text message. And here 059 484 1044. And then so we me frugu amedeti a aja wado on Facebook, one share YouTuber who me. Tinza abrante mani abre. Se la mesi abo mi frugu no so fa brother me de TV so me we wan Nka FM Facebook live no me share design so no ma pam na epa we adu de kwa na beko o ya no hwenye o party kromo nku nyina bo still ebepa mi mangana Ola amba friend 020 141944485 020-1944485 and a 0554-820-910. Udini baby au free and was Sama Edika au bazoga. And I'll pay behind the production of the show. DJ Nelson Branders, head of programs. Onoti Evidenci Epaminyom. Facebook Live, YouTube Live. And also your Kwame Asante. Yankwa Omaniswe. Na yentie amanfo adwenjere. Orasani wadi shabe machi. Yajosu minia. Na wapombo kode. Nyame adaroma ne mompa ebonti eyepa. Okay, MC Ajankaba wadaroma Ghana man tie wa Nka FM. Mesme da wase ewa kwenya ode amami kwano. Ma ne kole tu be MP Ajankaba MP. Kafra me da say MP Ajankaba. Mo wa bo be me tu binya che. Ne koma asam so kwame. Ne ti oni se abu ankasa no. You problems be bri na mkasa me ka ade betin. I'm a dear Sanchin, Kwame. First one, I come as some so. Say, yes, you can say, ya, Abu, Yanada Roma, Bruno, Edina, that's who Abu here. And so, Nina, Chenina, or don't forbid to me to my friend, damn. I kept an answer. Papa, yes, I didn't know, yes, I did got it, at Nordiana. The Sian Papa will come, you have 2 ball and Casanca Gum, you can't play, you have 2 ball of goons. And I'll pay your Kwame. So, I was you two. You who nyanda ajepa ma wedu me back ku bia ko jina ana say asame ma na yunti kom ni back bi ko jina ba mi nipa obechi omo say omo hwie bola egun nsonim no enya de ketwa me pa cho edeba di ntina omo tu bola egu abu damu good and say yenti omo tu bola ni gu ono kwa me na ho no before no na ye wo bola kese pa amount from poor Uncle and 2 ball I had a go from Indian to Minta Quine, Tranon Quano, Emedru, a
ye o papa no mo ekura ma me to ball and go na ya manfo na no sebi kasa che ho no mu dini ni ene no isi aye amansa nya bola enti kade a ebetimi aboa yen se ese kenya container kese be menu big container menu exo o betimi atogu na ka ensuo na no enjoy bola no yetugu on kwa because yes still ye the whole bola dia akwa no and Ukraine ebeye din because kenya okay ampia jankabe papa wa me hu ohaw no na wadwimu no hwan ene na sede se ohwe na ye jai bola ye tuku so nim na enya bola chensen ay betogum okay me de ma dwimu ni se me nim se an Ukraine enta komia de ye yi before pa wo hin eyi asamne MC mba me oka ho ansa na asamne man ankasa mo katimi ame bra ono so ka ho ena committee mpenifo no omo ene omo asede kwame omo na eso omo yefa adwuma no because they say chromian ye hu nie fa ya no tin kom na no ohin ankasa chromian ankasa me da me kan play ye hu nie sasabe ye wo hin anaye ni hin anasa den kwame sa programs nie wo bi you play wo bi because eduma kraba chromian ni about wo kwame ensem pi na me kasa me ka ade beti me kasa obi beti me jamba bi ai na o kan si no no ente dan kraba enso na de me kan e boa yen kwame me da se mo wacha wadwen Asem Yi Di Ka ene dwumadi a wutie no ye fe ma chenkwana na mnumbre wodi anka kwa me aboa malande 0201 944485 0554 820910 mentia se hello orisha ba mo akwa ba sa mo ache odi ejoso na ho ye de bako bra kunie ke bra kunie yanko yo na pay kwa na ebo dis ya ton kache pe se bun pedi na se ubun di power oche en pe ebo dis anya na duma na pe ya ton kan e de na si ato voice na pay oso sa odi me kuma tem so no ye bola na sem no me say me a committee member last week me committee for e could draw on e hwe bola na enti empo ya de say na mbo ochina kwasiada anyo ka me kan wo fidi so say ochina mbo ye oman adwuma kese ewo bola no so odi committee ni asama ye oman adwuma ya na oye wi a na mo sa be atoto bola dere egum ye kopata so a gari wo komi a o sa kotwe bola na se begu ase ono na the first minute so bola ama create foforo ewo omu bangalo oba na omu bola nso ede egu tin fun fa na bo eko ensuoni etino emrekwa ye ade se ka nyame bu anka da chi bia nyayi bia bola na ka se esiki pie firi wo na machine so na akofa so a eno so ya na kan so emu odu kakra etino ye di asemba ye nyam watna tie na corona ojina ma wo kasai empanifo ni kuro ni ma na odi mpedifo na za how na mo kan no se empanifo kuro ma omini mo how no na empanifo no anamo be no meto how no last ye kache na nanom face bola ni sin na ekos ye adwuma obia na saba ye adwuma wan ma na saba ye fe bi say assessment has an end but not an end by itself. Ebi a obenye malaria obenu aduro ebeko enche na saba eso hwe de ekoso pa wo umunu nti obenye malajuma enche na saba nti ni na ne se ebefu on de se yi bola ni kwa de efu o anya nto uni akukuduro manfansi asema mbuza wanti menya no yankuyenim hello eno so atiatom simpanifo ni kromu ha oha no oho an assessment have an end have assessment eno so no eno ni ebrofu na aka no wanyi asem na no Asem Yi Di Ka dwumadi a wutie bra na ntofo adwenche bra 020 19444485 and 0554 820910 why na ewo me live so me wa kwa body sheba lejo so eja papa ro pombo ko de nyame adom me ho ye na won so e boko bodi ni ango e ba tore from ko na wa he Hakim State yanko Ebato we don't be mi visa so kaka. Na mi visa ababum bene voze.
nti ye kwan na wo Pentecost wo you betumi anya ma share yesu yie ena na eda ho saa no ise be yie ni de yetumi ehunu se honye nti ye yama omo e ba na be fa so enka buabentie kwabra buaben eso timi kire nipa kwa ohwa me ye kwan no animu ya enka ne trasa se timi point nipa bi le ba go MC ye yo ti kire mu ne hunje e kwan nam so be ye kwan no MC na ma ye yi kwan na e ho no mo adem no na MC zo ha no te ndi no betimi aye ele wanya ma afi obe na yi ansana wayi kwana tu nti yamompa ni foni enwu no amanya bibi ma ya na ora wa me we fu papa. Hello, one am like so mo achen me go su eja Arisha be for so ga Safri Club so DJ abe attend the fiance achembe sa no apeja ne kakra ma me odaroma DJ abe attend the fiance yo yanko Asem Yi Di Ka yetiu ayeka be keri tasa edio memo akwa Arisha ba Me pacho me jo so di. mini aba for so na ga Safri Club so Me pacho me di adua. Me free quarter stop achimoda. achemda for tiu Yo, me pacho na me pese me hu se. Eye quarter stop ha no. Eka achimoda ho ana se nka ho. Esan se kwan a free Medilab ade fru no kwasem ni ensio tona for drop and cry driver se wo ma. Eti yabesre na mpanifu a momo ka bia omote no yabesre se omonhwe na sa kwan no omonye ni bibi maye na ye bre ya ba wo adwemu no ho asade se ohwe ne ye sa kwa no ifa to de minini se ye municipal na sade se omoye na so mabu omani aguso entu ba radio so abomudin me pa chawo se so mo ba radio so na mo fra mo omo eso omo ye ni din na obi ewu se wem na ye o masede me pa chawo quarter stop assemblyman I friend Castro ono na wase wotumi ede ye ho asem ekoma MC na wo hwe na wo muso omutumi yakwan no ebe ye maye yada se nyamishirawo why ana o me la so la na blanke 0201944485 Arisha ba mo akwa ba mi ya be my first so ga Safri Club so Ofana ne Ghana 40 wa nka FM so Amen. Ofana ne do so de be ncha yere ne adwen 0554820910 0201944485 osobra memo achi me jusu ugwabe Arisha ba apombo ko de odefo boko na unse adura hu ya mabodi ne kire bebe aka Safi afefu asam tudwa ye frame na don ti ba ko pe le ka Safi atene na don ti achima sane yeti wadwen kire odi wo atene nsongo masalati no on tel lol kwan ja hosta ko esro post office wana na say post office one on tel school bi o ye friend Omega that school one I insure da ho bridge ho na bridge no lol kwan na ngata na ka na nam so no bridge no lol kwan no ebu enna to kure da wona gro why asade jame bazam ba kanitra mu ye omanfo why asade assembly man no me kasa kura no meti wa tra assembly man no aye kwa kuja sino o ya assembly man no mabona manie aka chen se onabo kwata no hono nye wona ye na ye kupa eso so eda to da ho wodi efu opa wodi program ya menamen frame na minchi awo na men kona men kwatino mate
ɛno yɛ obi adwenkyerɛ 0201 944485 0554 820 910 bramelai so asɛm yi di ka na nso fo adwenkyerɛ bra baabi afrɛfiri wo din ɛne asɛm a wopɛ sɛ wotwe mpanifo adwen ɛde ɛba so akyenkwa na na menu mbrɛ mu odi anka nkwa me aboa me na menie yankwa me mu akye o hello arisha ba me mu akye eja papa odi ni baba agasa free mi di ai di kasa pa si abobo ya ye tie wa adwenkyerɛ but this is the odi ka pe se o kasa abobo pa na mutugu isi onu mo no no what me pesa mi kan ka na no what no one can we are aware pa se o mutugu la go because so time ago be 5 years to 6 years ni ku be video bi there that am na onye video station you be video bi there o no that am na asabe ma bi na wo so no wo ka ti go to top one kwani to one na ku be there so mu ka tira no so mu pa percent na de go si wo mu that video ni itu ya we wa so mutugu la go you know your pay no say we are na mu ma mu guys akwa mutu ana be so bi na go say kwa kamera yi unu mu bremu no dey after mu timi no bremu yo dey unu body it all na na we dey the follow the body ka sewa mami ka sewa okay mamu sa asamba akumienu dem bu sa MP na hwan mu na hwekuro yi so ayo ma sade se ensu a nananom ayato wodedada no yebebo ho ban oh ndi FD ne ahemfo mu na wo so bo ban Midase. Ano so na adwenkyere no onso betima fraba still akyenkwa na menu mbremu odi ankan kwa me abu ani last kill on radio 0554 820 910 0201 944485 memo achi wa kwa ba ya ja mini aba for so ka sefre me pa cho me fi ati mo so ase ante fi amanten Jerusalem mami yetewa yetew me pa cho efi atim ase osoro ase enginam bieni ekwan no nya kura baby a me frɛ nti ya pa mo chewa asɛm ye di kan nti ka me frɛ wa yara ase mami na usu ja hwan asade me pa cho MP asade o wa pidin design me pa cho wade kopi ahin kura manfo okay wate that's it. Say no. Let us know those who are responsible for certain things. Any baby on my study when you may be home. 0201944485 0554820910. Also, Brana for Adventure Bra. I am kind 93.3 FM. Vodafone boom. Hello, Mimwachi. Hello, Nana Pacho Mejuso. Now, what pump on here? I don't mean to me, Pacho. I draw for free quarter stop in what's on for a week. I draw in chill beam. I'm a Pacho, and I'm a slow man, so be friend or Canadian. No more sign a allegation here, Bano. Near Tiani say, Yankasa to Timamufu no sooner. Yenimia, and so you whatever my young cat memu for a cat on mindful. On mindful. Me Pacho, you, Medasi. Yeah, a man for no soy a woman. Aya yenimia sase ye ntiama e ma emu ye ni nso obi wo ho sada akra chikiri ball free ni fie oduro bi ntokuati na nwura ho awato ato ho enu nkyire ahonidie enkyire oman bapa eni ntia wo se ye nyina ye didi ye huni ye tole ye sikosi broni kromu efe se ya mamu Ghana ha ukobunu mamu a ube kase ho ya brochi mam eton se ho obi mpo ni tofe emfa ne rapper ento fom na so na okoye odan achim dan men station ha obeka se ho na ye bola so ankasa enti ye stressa ya amuma ye ni ye huni na ye nyina ye ma ahonidie no anya ye fe me pa cho me dasi yensu ye dasi ye nuaba hello me mo achim akwaba yes yo abogudia ba ko pa killer na first so ga safi kro ba so pa cho me ka safi la bi kro eye achim la bi kro ya Ghana 41 KFM so. Yo, medawati, so me kwenga. Eja. Ye lo kwa ye fi Wanti Johnson. Eba krobo. Labi krom esem akopum jaha shedu. Kwani nye kweja. Kwani nye. It was me fa so waka che
honorable. I don't know for some moment the number of my will. Honorable Ben body din. Ayi kwesakwa. Okay. Honorable kwesakwa. Honorable body din no more body myself. Na pemina munim say yasimra so bedwafo munya kwan. So na to ko. Oni ti asima ni say on fan ko a begum na won on my onko dabo my why panicho why. Wate. Memo achi mu akwaba. Ma jaw mi ya jaw. Orisha Belfort so gasa free. Ba to ya frame ya dan so mi ka se labi kuro. Labi kuro mi adan so yetio. Ba jaw yen ha ba ko a ekita wa ha tiru. Ye network problem. Ye network nanki ye wo 99% network e wa ha. Ana honorable Alexander Botiakwa. Abesi network abe fudi abe yi. E wo ahade amayen. Obesi wie no ontwa ja nton mo ye. Eja. Aporo yo besisi hemu yi. Easy network. Atisi ye dewo network ho anga sansan ye no ayi yetumi ne ye amanfo akata. Yes, sir. About 2 baby, medical the auto, or back where go any good any, and tell one can yet. And in yes, sir. A throw baby, Mutuana Mount Famayan. Our man will be on Famayan, yes, you know 100% network. You know, matter my Yami Tiru. Yes, we are that say winning Yanko point 0554 820910 0201 944485. Ubetima friend now do a drink chere aba. You may didn't in the Asem Yi Di Ka. Memo achimo akwaba. Memo achimo akwaba. Hello. Memo achimo akwaba. Yeah. Udini bebe akase free. Odi ya brame kwa me febi asempene ye eben esem. Yeti wa drink chere. Odi ya aba ko pe ye network. Last year June, and I'm with people in mind. Up to now, your network in offering. For the best people, Mamma. I'm back the network in you. I can see Mammy and Sa, now Bonongo, maybe. You will Odicro, and I will Odia in kind. Odi, Feton Yamano, na ye retain. It's left. No, gonna me, when you're so non-tema, some American. You will
ye wo di kro na ye wo odi ahinkan odi seto yom no na ye retain it's last yesi machiro mewo fiti tanya fa wodi yesi mi atu me yendu baby mewo biare yota na wana kumam mogo pado yamba pesa minkum nyanka hu etim na kaminyina yanfanka yamba gentum yamba petro kakrangum no shukra na me yesi machira yesi machiro obiaram brana wa ma yamfa Asem Yi Di Ka asem kesi ene wa hinka ye se me nda bia no pa wo so la no pa na wo ba bi etie a wo mu sa sama mo kan ni aye no kra dia eno wa ne hinka ye Asem Yi Di Ka show no reporters am kwa show no wo se no kra be o mo fa asem bia ye foforo sinsa mo betina bo mo status program ye Asem Yi Di Ka wo ti se bia no ma nya problem bia le because on hino o champion FCO president asa no wase do abeto e no ma ba be e no kra Asem Yi Di Ka am pa so Asem Yi Di Ka e no kra biao Asem Yi Di Ka asem kesi ene wa hinka ye Asem Yi Di Ka chimamenti anu abwa president yachi beto asem akokote enu ani se metata so karabo bibia wa o munya me de me abre me ti abose de enu tin ma wo baby o fra abose ke maame na wo ti atu me da mi ku kwazi ye beti program ni Asem Yi Di Ka ansanna mako asori amakwaso wo de me kwazi ye no mi ku de kwazi ye obeti asana akwasori ni bo se me pamu ni free ho asana akwasori mewo okay me ba another segment so na wo twetwem ukọ achimdan aban aya sabia na ukọ achimdan aban ya sabia no ede na hui misrami busawo aya no kure se oxygen ayam from me nipa de sani nyankwa se eto de den ne ye pese agini pankwa ye yusu so bi mpo kwa ya asa bena so ba kwa opre han ya eno so
ebi ni hɔ a ne mu ayɛ den ababa national issue say oxygen ɛho ayɛ den ɛwɔ akyem daa aban ayɛ asabea na muma yɛntie wi yɛwie a mebɛbie telephone line ne bi mabusa sɛ na watwi wakɔ akyem daa ba ayɛ asabea na deɛ yɛ kekɛkɛn wate ɛyɛ no korɛ my intelligence tells me say ɛno anadwo ɛno mo de posifoɔ ne dabe ambulance ɛkɔ so mo kopɛ bi aba no manya bia na mo nyanya bi ɛhɔ te sɛn yɛba. They will buy it ebia adene be shorty 2 months na kakra ba be 2 weeks na shorty 1 month. The moment I'm over say I'm person will take action be now be one ebia ba be 2 weeks. You see, it's not consistent. Not only oxygen, a lot of things, logistics are a lot of things. We requisition and here they don't give you the though they are controlling the way we are using things, but it's not enough. So I say, your problem is your oxygen. Oxygen, dear. How can you run a hospital without oxygen? People are dying just because of oxygen. Unit honor. If you inquire about people, last week we had 12 mortalities, and out of these 12 people, about 7 of them needed oxygen to survive. So I say, Obiam pese, obey nenim akokan, and yes, Obiam pe, but the tagging that management will tag you, and maybe I said, don't be treated. Everybody is afraid. People are afraid to talk. Your problem is if they are using it for free, why are you not billing them? Why are you not charging them something little to support you? Required quantities now. This is our problem. And it's not that they are not making out of the patronage, they are making out money. Recently, Oma introduced charges this detention. At first, for by emergency, they don't pay detention fee, but now they are paying detention fee. It is a little money now you are getting. I don't know how supportive oxygen. Sometimes you see somebody dying, you know definitely this patient, if the patient gets oxygen, the patient might survive. But yes, they have to do the procurement. They say oxygen, you write the quantity that you want. You call the guy in charge, you go and write, no more sign, no more issue, this is the situation. There is none. And the guy in charge, he has no power over it. How I mean now our management in some whoever is supposed to procure that that is it's we don't have power over it. It's available. You need it to work. And it's not available. Okay, issues need. Okay. Weye ojumani awo akyem da ba ya asabia ose na wo twetwem nipa makumaku edumienu ene wi emu nso no mbenya oxygen yenya bia mom team omukọ ja enipa nkwa ana ididi agrosa no enipa nkwa ena yedi edi agrosa no medase we ojumani awo aban ya asabia wachimda na intelligence ya pekene se asom person see say oxygen plant o se den awa ya asabia wo na nyoma ntentam yi de ya tete se na adwonsom dia posifo ene ambulance se kofo dua no omugwo fo se nka no omugwo fo o mate ahweso na de nwanwan ne se adwumayefo awo akyem dan ban ya asabia no ayo masadie se nka mu be kire de ekoso akire mo manfo no they are not ready to talk to the media
omunya omadwen se omune de obonyuma no ebekasa na nipa nkwa de asie mfani agresa anamboa adan na ankra ya asabia atwe ho ehye oda omo oxygen well wonu de nti aga na ya bre no na ya sesa asuma na yebebra che say ya ankra aya asabia ana oni oxygen wo ho a ye fra adwumakuo bi hefra womu no mo hwe se aya asabia nyina ba adwuma me wa aya asabia nti de mi keminim now we a private hospital now we need oxygen amu ma kwan se ye adwuma wo ya ankra no a wo dwon manfo se wo bia ya asabia na agini pankwa na nso make business ni bi so we need oxygen they will not allow you to operate kese emra no echinkuma no na jakese no abanya asabia ni hospital the better ni hospital when you oxygen amani panson awu ebia nka mumro mu de bewu anya den enson nanka we yaka say I national issue nanka the administrator of the Achimida government hospital the krata pia bonten ebia say ni sentina oxygen no ebi ni ho na de nyoma agu akwam we de fichiw tina manfo ntan kwa donation with the hospital no because mu ji nipa nkwa mu adwuma mu ye niso oha ba mu ma nipa ni nipa dodo ante bia no obi akana kuma no abeye adoye be pemine ye nyawu release bia ye hu krata bia every abanya asabia wa chim dan panifo ho sa administrator sa medical supo sa wanyo ye nti obi anka ana ye manfo nkwa no ye wurade hu ye mobo enipa nkwa no ana ye bo chaskalen keke chaskalen keke na enyamu na maye bibie se kuro ni o mind da na kandifo ni mu a se ya na ekono na man hwe ya de baby aso na chi wei echi oxygen se ya betena ho na ye kuro no ye jatu se ya oh my god areho ayareho papa na ntuntu mako krakra da sai mimi the doctors any nurses pharmacists adwuma for that hospital minimum problem but on my yoma said yes so mutimi hwe no mu use oxygen wo no wo where are they Ghana Health Service mu Ministry of Health mu the administrator of the hospital please where are you obuoni ani die mo hospital ni kasamafo owen why are you not talking to your people adan na mo mu manfo enkasa opani bi ni afa no owura Alex wanya ne ba bi ko member da hospital be hu bibi na me born amane ame fa ne kra nsie wotam sika enye kuma I think 2018 2019 there about I made the donation na ni trim ponisen ko be see maternity ward correct one more than one pa near the amma Odan hospital is more than 100 years old a boom few ha na say aya sabia we ajini pankwa abo ni pankwa ho ban me enuro me drip abo ya mpane na mfra maja ya friend oxygen eto de ade atimi di gini pankwa no saba prim sabri na se bi di ho na pani bia ntimi ni manfo nkasa enhye nkuran enkyere de enti aba ne sa ne akwa na se bai awura ya born ni ye shada ne adi effect ato ne so sample voice one wa kan bibia che ensantrofu se wi won be ina di ba bia be tam na koto no kura be nu so be nurse na se obe hospital staff but oye nipa wo dwen ni nuamo ho odwen ama yade me be adwuma izie me muvra be ka kire mo enwuma koso me widiem
Yade de obi atimi yade. Yade betima chiwa homachi, ebetima chiwa nopa, ebetima chiwa najo. Na so kwa ya asabia na ade ya akade a eto de din ebetimi de ajuwa batet fo nkwam no. Se bi ni wa na ndo ani kire. Private hospital omo charges any abande anya pe. Eno ye ankran de. Sa ban so we na sa oxygen ade ma free ni wutimi fa ma free a fa bo to so na anyi nipa nkwa. Chin sa ode be ma free na fa wunya sika ntobiem. Na me bisa wo aya asabia no. Internally generated fund IGF no wam de den. Because oxygen mean medical person. But obienim say a very crucial ewa ya asabia biem. Inti kotokuman aya hinkro ni achemda. Uvi say you candifu amu ye united and kabom ni odo pa. Where are they so? Kurabi suggest a telephone call. Ofre keke ebe fre pani bako ebe seize sa problem we nyina. Telephone call bako pe. Empenifo say so obi tru ko hwenkwa yentru nu ko hwe concert ni aguro awo yempenifo ni so papa aguro say odama mpunto ni pa say ye ni abre this is the policy, this is the direction baby a person odu odama koni ebi ni okrom ha amanyofu edi ntokon papa mu mitimi ni we nyagba we nya menyonko we mfiri mi camp we free we camp we akwasi akwadipa we ekwetu nipa we self mavu nipa we osubuati nipa we dia woni ho agro se epipra agro se ya no mudi oda epipra agro ya yempe MCD contract ma over contract ma party for mumu ye nipa ese yen ya ka no party for no mudo so chi nkotokuman me say me can play am obi atiase say odoning kabomu ni leadership papa ewo this shouldn't be an issue. Na uwa chocho uruti sana na ya safumafu. Uwa chocho uruti so nunyamfo William Kweiju. Uwa chocho uruti say the current MP Honorable Alexander Kwesiakwa. Uwa chocho uruti say former MP Honorable Yao Osubuaten. Uwa chocho uruti say Owura Kwachi Depoa. Uwa chocho uro ti say openia wo free achima ayi asene Owura Kwame Danso. The bio or Mami Grace Bedia con former statistical service penipa odano ovra chimda. Honorable Osla Osu, Minister for Communication ovra chimda. Me come mama say politically the leaders in our enclave are not united. A selfish interest obia di opa. The bebuano. And ye jakrona to. In Jacobasa na be leader pe. Na yedini nyina eden asoaw. And that is where your leadership skills is much needed. And one enke yewu sampa uyo kandinia wa kandie no unyi nipam uni nipa nyina transe o kandini ni di otimi ko form money followers who say yes your leader ofuma ojitum o ahobrase o odo na mumu dia mu political leaders awon epomano ade ehiomu pa delegate ehiomu chimbi bia ene abon ni register no obetima mo ade ahye motoam wo koyim wo kwanu akosonso no ahuni die wom yuam goyumpina umpina ben ne womuo me say oda government hospital eye oxygen issue here abedani problematic ama wiase nyina te peace fm de no nsi ayi fam tobra kase ebo anka fam aka ko ayi achimansa aka bosomi aka all the radio stations aka community fm aka no. It is not an issue beyond the good people of Achimda when it comes to the gurus among us. Who is taking the lead? Ukoka. Woman say, hey, Ukasadodo. Na ya no yere. Eripano yere. Apart from the bay bo, and I would be for Irano. And then be not the bay. And ye Casarin Pibo. I Casarin Pibo. Yesu Kristo Christ munko wiase manyina koka nsempa no na do obeye de mummo nasu wo yi amanyo 70 free wa ya himfo no so anko betima sori agina
na nka ometi mabusa administrator edie na ekwa so achim dan no ya mutu awon so akonkran ena me yo hima ena me yo hima ena me yo hima ena me yo he ena me yo he ena mo manfo bra hwe kotokuma na so ufra cross u ben nega kotokuma ho mo re kwanfo ayaya mamo amoto amohwe no unzo bi frozo odi eto nka che mimi kai mo achechedi aka mi fanfa kwa su guguru sa anopa mi kasa konza na mebre na su peni ya obre mo re kwanfo enam so nan mi ba mi refer mo omampani da John Dramani Mahama ote akonwa kase so mia mi wura osagefo amu atuofo repani hu se ni potem ne kwan nye oye demonstration woni ne ahemfo tisi kwan so ya baba to ba ana mo kofa contractor disapeti begu fiti achima kroso baba piem wa hi asanteman kona kwa se de kwan na aye kona kowe hwa prokuma se hwa se de kwan na aye muye unity and leadership with direction kotokuma ye lake baby abu akwafu go free kona koyo ma hinkro ni mu akwan eko obi kasa na ye hia leaders na ye hia omomboko abam atwotwo wo manya bi pan na mugusu wo bi tinananu posudie post mini asumesi mini obenten mini asu oxygen kunipo down hospital oxygen kunipo down hospital kromu ni panyina ko manu tuma kronu tolmum omamu ni panyina ko manu tuma omani tolmum na mu atiefo na mu ya dehye na mu wo mamu mu kotokumamu moto aba mu ya dehye amusi ahine no yen ni mi odian kan kwa mebu a yen nyina ye kan bi ye pasem surasem sasa ko obi koko apart mu nyana life man na de no talk kan no rie ben wa rie ni yehu bi da ono so na dwen chane no oni ni ntokwa Nankawo one of the biggest hospitals in the eastern region. Me semu dia montan yem from sika nwa nankasa. Agenda 111 oda mo anya bi because mo oda hospital. Mo oda hospital nti ne mama agenda 111 hospital na aban sisi no ya nsi bi oda because mo obi dada. Mo obi dada no ni oxygen. Mo ni oxygen. Ai gini pankwa. Planting for food and job. Ahini here planting bi oda mpotemwa. Kotokumema hina mo ye planting for food and job. Mudi man no action. No action. That's my mechanic da hono. E jali tutu fa wiem enu ame ena dache he ena dankwaku eboa ena peace news. Yan spell. Sa anadwi kude injisi ade magofa ban munya no en se down hospital yanya ne ntia se oxygen bi aba land ahomachi a munya no wo he enipa nso na yezuzu zen kombe hia oxygen o mede ato na nanem wonse do no yebetuma za akofo ma babiem enu yo dia nka kwam ya bua meme submission me say sama nya me yo hima we yo hima no e na manfo anya frim. What is your contribution? E na manfo anya frim. Coward ye nyina ya hufo. I'm not one of them. Hey, you ask me come what as here. We dan ubewu. I'm transmitting live from the studios of Akuya Frakuma. Me ma me odimba asase so wa den wawu na me matrebo anti no kura da wa mutimi nkan kire mo ho ebi di ma o fie at the expense of the development of the community. And asema ko kan de emu odududu na asema emu ha ne yeka de emu oduo ene yeka Bible kwa ka say osoro ahenie no yempe no adan ahonkoro so eye pipe tite pipe
ahima bi primpuntuo de kɔ mu potam no na mu de oxygen keke munya bi agents and drove to manu aguso sanya nka from any other community radio stations away pomu ha any piece of from any other media houses ni social media daroma ana no ya intensify ayi ojani mu a kamanya bi angmanya bi mumma ye ni na ho na ye ma akanie asem we man come so de hwe samanyoni bi with what I've seen from the days of Honorable Abu Abuaten, the first NDC MP for Chimuda, Honorable Nanaya Safmafo, Honorable William Japon Kwetu, Honorable Ousu Buaten, the current MP Honorable Ezra Kwesiakwa, Kakira Mehuno, samanyoni bi ka just one no obetuma develop what da obwa that because with him they are refusing to accept to say oman yo no enye ba akufo adwuma three events oman eyo ade na enkronkro mayo mototwene politician ben na wo da ha what him bring on board enkronkro say muma yenkamom na bibi wo ho a yebetimi ayo a yenyina yenye honorable alestete say you are contumra MP wotimi kokwaje classroom ekoso 4.5 billion 450,000 Ghana cedis project no akosia o man is o man se yaka se the 4.5 billion kwachi 3 classrooms a yaboka into obi amfina ho odenya den emra school and comedy 4.5 billion besino ezen say ode amamuo na to ne manfo nkronkrom ntino omitibi di 50,000 500 million per no mu de si bridge abuo one chance central government this kabebo no manfo na kabom kwasafudwuma de ebu aboabo ha akwa bi teto krom wo se ye twe kanea ade abodawuro afiri ahemfie ne yama amanfo ate de ye na amanfo besom no obi teto krom wo se wo me ntwe kanea no and people in this town see him as a leader fiasco we a leader we o kandini se emrantan maba wanya dwumpo bi se yenko yenchi na yenko boa ne yentu ye empon yamwana yamani ntumpon injaman fonfom adwen kire bra ebi kwa ne adwen yanyane nyadwen papa no da sani anwen bo na de oni tan krom ha obi ni babi ofiri we nyina go ka amanfo kokwa pai meka no pakume ye poman ye na say ye pe individuals ye poman ye ana ye pe individuals inti ma mo tetimu fie de me yo hima me yo he me ni asumasi na manofo nso timi nka no kore assembly members ibu so obi bedi MCA sika omu gifri no obi bedi MCA sika omu gifri no na wo gis kana wie no uvi so aba no nteneka obeteneka say ye nyina ya to aba no obi aka so obe gis kan so to aba na when the betime rule Ghana. We are all part of the problems of this system. System why you create we ye part of the problems na manofo no vote o mu here ntomo timi kan kora what timi kan kora me kan pray dia kire wo di aboabo kora code ba ko pe e ma manyoni bia o timi nye so on hihia aboabo o ma factory ba ko bi mira na mranta be 200 enya adwumanya o timi nye oni hu ahoden no oni hu sika na fom wo nua na mom senke timi dia mamu ni ba fom a wo be makroma ni nyina tel system na se obi anye na fam die na munya sika agege no obi bedi amsa mu giri sika tse de wakobokro no owi a onteneka na MC fu enso se adwuma bi mpo koso okrom ho de ni ba ko hwa ko som bia boampo no ada wa twon so aba na wana be twon so aba wo ye pani wana be tuma twon so aba ye mia Oda government hospital. It is almost like a referral hospital because nase na cow dre a yedo boda abenase yedo boda atuntumrim asane akroso manso asubua yedo boda ya yekroma chemaboabo yedo bokoda kotokuma hinkru hey kotokuma ante kotokuma aywa mamu nipa ni biatemo ba mamu nya hufuo mo ka no kure entwi nkonti ba entwi sekan eni pani atem ba ma pani ni hu se na bra ba wo betumi ekura no
say traditional authority, say political authority. It should be service to the people, not service to inner people. Be a mo ben wo and I know boku shata fre. Kotokumai kechi me keche mu praying. Mu dwa se emfie mienu ne ye koi. Ano me sigano. Wamu betra ho, omu be da some dem say odan de sabe we de manu sisumna so. Aponche kra mo de MPP kales gunu ho a. Some beto ama no. Inti wamu betra be ka afini fa ne beto aba boa na contractor basite. Ye be ye dwana mamo. We are coming to do the job for you. Ye be dwana mamo ne bro no. We are coming to do the job for you. This is where leadership is much needed. This is where leadership is much needed. Benyam penfo toto wuro bi be fro kwame ene o dance ne de to bu na yegusu ye kan kakaka da ben ne kina. Da ben ne kina. E ma dwonso kwa ho, e ma ni adwaye, e ma di jolol kwam, ene enyu obi a concern because amanyofo ne nkom be ya ba ko. Omumu papa say tu some be primaries. This year be primaries. Anu no mu dwen ho. Anu no mu dwen ho. Nanka boabu betu aba how many years only God knows for MPP. No mu hu kwota wo krom ha da. Na da bia ye. Say see dia so answer. Ya way options ni nyina. Dia ko urade nsem. Mama nyumba akuna me sanko telephone lines ne so. Ayo dasani ayaga niema yema o. And on that hospital we need a public affairs directory joy. So mo bi. Mo ho mo why. Ba jo be tima ba ho man so onso do adwen kire ba. 0201944485 0554820910. Amanyofu a ese mu mutimi di nkabumba na akutia nkwa na mobo na wo bo onwongu akutia no nkrofo ba beta wachi wo bo onwongu akutia no oba beta wachi mo de mu nwi delegate ho na mu wi delegate na so beto abana mamo mesi 2024 e be dekeke me mu ache mu akwa ba yaja orija be fro se na ga se free me da so obodin me no Anope uni abada suchiao. Joso. Yo we de nye amanyosem. Anope wakasa yi. Ye da se papa pa ewa wadwen. Eni akoma pa wo fa eye kotokumai ho. Kotokumai da wase. Na me pa cho madin kire kakra me kire ni se. Ye best sire ye nananom. Ya hemfo no. Sa ye sire wo mu. Mama manson nkoda esa samu bi o ma no kasa ba ko pekra no a yenim se kotokuman ebetum pon sana ye sire ye mpanifo eya manyofo mpanifo so a ewo kotokuman mu ye sire wom so mo be ka o magina bom esa se nyonyam no se eba ebi be ka wo mo na bi nso aka ye nso se ye sha atim so adura ye bosome ha na tete wo free kotokuman mu ha na tete wani awuye she ye she kotokuman mu ha potam wo she fiti ba ye hakra konkwanta e free kwanta ye good thought wo free okodo abrase ne ye ja ne ye good thought
na wohwɛ sɛdeɛ kwan nyinaa yɛ basabasa na mma yi yɛnya baabi mpo nkɔdi dwa nsuo tɔ ne mframa afa a ɛyɛ ayamhyehyɛ wobɛhu sɛ kyiri yɛtu a wɔ obi ani yɛserɛ wɔ mo yɛpa wɔ mo akyɛw kotodwa gu fam ɛnsa dansa yam yɛbɛserɛ sɛ ɔmo ma nkabɔ mu mmra kotokumaa mu na ɔmo mpagya kotokumaa si hɔ na kotokumaa aka akyi meda ase Yanso yadase odisha ba wajina so acha homa na ya boss Paul munka aya munya kukudu na munka nanu aye bi achima sene ahemfia no mi na me ye MC ho ya maame akua santo a kotoku hima kotoku ma hima wo be ga sa sema manso nya wa jam ba pem na bibia si mumi nkan no kwa nkyere ya ho na nipa bia be wu asase we say so hello. Yes, Udi. Mini and everyone's on free. Good morning. Oh. Morning. Promotion man was from it. Slow be a can meet you. Master, when he say, she ever king a menu crepe pie and ta. Or their kuma, and put him at the set to see your cost look at will not touch HB. And this year. And be one more yari, and what dance on my town say. Said you are your point to great glove at them. Let them people say, Coma, on the Tomano. And the idea say, and people want to put him on. That station, and this year, the Kai. A dance is one, and this one is here. There's a gun I see. Mahaman is see Johnny B. Naya Patapata, see. So much a woman who wears a job of which I'm moving. That's what I can look at. And you have a break. I put with your woman, Tamina, and this year. And people here feel from our down. And so woman, you my cheek, someone who pay. And the moment I would do my china, Musoman who penny, the almost a family by young figure. I had there. One of who ended in our beginning, young Tomau. Now, the man, you might get some buses and you may be Tadia. Let us see a number one say, Tadia, San Umbu. It was only someone saw Womugra, a Joey. What I said, and this Bapo is on the Sigaramo. As you enjoy and Mugula Como, your top and this in a Lucy. And man, I go to I don't come on, and I go beer, no, and I'm one in here. And they said, oh, my dear, who done a woman and I'm to kill all of them. Don't come to me, I come to me now, crap you. I didn't know that. I didn't have a man's walk over. But you did this and I got Safi Crobeso. We did because if you are trying to Prince and I can say. In Pacho Yetewa today, Oda Government Hospital, and Kotokunoma Kuma, in Punto Yaka Chesano. Odi, Asabna work and the one, my friend Chankoma, me book money, Bakupe or Hassan. Our boy, Mebuno, Buenoma, Ecosuzi, in Swinivo, Winvo, or Mayopia, by China, so be also. Odi Kakami can say, Yan Penny for now, so be a trouble war, Patemian, Oma Moya. Oma Moya cry, Sana work and Queto Problema, ya woe, Patemia, a chassis. And then I don't know until I got an Obano. On what dream delegate who and put him on and on what dream. There was a delegate to Abamana. What he may, that were you, one you, obey It will one year and yeah, one year will be a hosa. It's all day and one said that Chelsea police station, would you? Young can't want someone can have a be a Chelsea police for much. A hot time, Papa. And when you see fresh police station to 1 month, basically you're to commission police station. Who can start Agrika market Papa? Yes, you will. I want now than the fire. I don't know fire. Tell them when now when I'm and 24 community sir on the commission. Now, Yama, Aqua, Aqua, never proposal for police station. Aqua, Tomo Dimaso. Now, the answer for Tankua and Omoya. At the end of the chassis constituency, there will problem papa. Who or such a council aircraft. Regional work council, a book, Yakawas, Makawas, my 3 years in it. Obiabo money. I don't know the delegate in another. I want to dream one month or about the Yakimu. Delegate in the Hiano. A corner Yakawas and Marcy or Sassy, and they put a dear and a master and ask the council to me yet. And I did see the council, 8 million on the council. And the answer for Tankua and Omoya. Who this year, who were a chance and no maybe our cost and now work on.
akyase asesɛ headmaster no ana wɔtwerɛ kyɛ sɛ wokɔyi no akyase school kakaka yɛ da hɔ yi sɛnyɛ head yi na baayɛ a yɛnyɛ a mɛbɛde sɛ eastern region yɛ exam simpo ana akyase atɔ so bɛyɛ 9 10 anaasɛ 9 koraa papa yi baayɛ no wɔtumi na akyase kɔdu first the whole eastern region ɔmkɔyɛ quiz akyase na di first papa yi baayɛ wɔabɔ school yi papa wɔabɔ papapapapapapa yɛnim adwe a ɛbɛɛ de sisi sɛ ɔno wɔ yi headmaster afiri hɔ so de foforɔ aba na sɛ mpanimfoɔ amfa mu na nsi so na ɔmo yi na mpanimfoɔ deɛ a akyɛse high school no agu school no bɛgu sɛ tɔ ɛfɛ school no deɛ Usu din design Odin can maybe Prince, me a sila kola akyɛse paa okay with akyɛse secondary school issue no ɛwɔ sɛ wodɔ mu asu kɔ kakra ka ho why Odi akyɛse secondary school asɛm America no Odi school no deɛ bɛtɔ kɛsɛ me akyɛse ne ɛwɔ me minim deɛ akɔ nyinaa o ɛnyɛ nsɛm nyinaa na bɛhu wonya nyankopɔn kafra na me chufu sɛ bɛyɛ adɔ mu asu kɔ kakra ka ho why mo why are they one water? Hello, Mimwachi. Hey, Tobo 0201 944485 0554 820910. Pacho Tim da government hospital. Now what you call Mimwachi? You couldn't cool. Yamini abuafo. Mati yetio. Yami shira no mo awon de ze lanten bia o me yehu ne ekoso e wo man Ghana mu odi asem na wo ka no no kware papa mi fu anu si wa ka ni ye pa o kuma ati man ya mi ngare be ka na ya mpa o bisu na ya to ba ma o mo department wo ai na o mo ka de ka nti mi ka sa ibu na o mo ye no ene ye tuma o mo so mo ko ya na MC fu nyina atua delegate foka na delegate fo mo ye ni pa chen me ka de piece say and the phone was so much man because you go to some and then that man can be government hospital. It was a sick crowd. Mamukobi hospital. No, they say who females one idea. If this road a woman, and then in a year that it is like a senior hospital. Firstly, to be cracked, MYA. The emissary say, oh, yeah, dear one. Eh? Oh, yeah, dear one. Oh, you know, Cano. I don't hear someone. I do mean that's all. I know that before the club and mom. When you tomorrow, you are near your grandson, or be when you see no. Now, 24 minutes, you almost so many say, Yammy. The young side in the SNL can, oh, my name, I didn't hear to Obama. No man, no man, expecting you might be a buying yet. Because you're tomorrow, Omokoyano, president is or you will close the rest of Magasia, or by a president, or you're crying. Oh, let's see that you're betting more. Who first go home to school die? And you know, lobby here, some of them, the young lobby. There was a wood here, a buying the abba. It was me, the bomb the room. It's your about Uno. Tiny, it is your manana. And you are right. You just man can get my hospital. Boom. If you have 74 months among, no more by us on Timema Catra, but they are a minister, health minister, a casino, by a session on the Tana, when they are wire to Obama also. If you told them on Sunday, almost Buma and Kakra. And you so many and you're tomorrow. Odi Yamisha or no one day. Same via Naka from Comrawai. Miss Medasi Papa, as a man gets no Freddy free. Memoir Kwaba. MP Ajanka Beniana. Papa Bemedin. Twaswe. Papa, the master will call hospital at some walk. Papa, any easy. Assembly may thank our one Casacra because. But yet, you say, and then about 4 days or 5 days. I send me to you already. I'm a man, I'm on the story and the delivery romance and I'm a jack or ethos. A champion I have a man, Jimmy Chico, hospital, Casimo. You oxygen, Papa, crazy or after me come at the square. As some kind of say, oh, my sister, I didn't know you. Now, we never buy no about penny, or down chromium. Sabi binti ya for be agent to just next me pa na me so much gonna be bisa no edmo government hospital papa ne kom na tese hwi ni ho eh awon sad na nkasa kra no na oduma mu ni ba ko ni gana ho wo hu me that time no omo interview obi asame mai ba ko e wo no ma government hospital ba o do se mi pa no nkasa no ni mu se ni pa na ya juma wa hen kan so ma monitor ba na me se dia de
Papa, it's a summer walk on a new priest, Papa, you never swing on my way. You could give back a crack, and he found it about you. So what you say? Me, and Page and Cabani, which any can want, and can see on court. That meant hospital, miss on court, because a uniform word to my, you tap my little car. I also had some 24 or down crooning. You said, okay, and I've got any okay, any poor. What's some more? You said about book, you have to pass it. Papa, you are my more. I knew you are quite a bit to me. What you say? She said, you are to you call me and Casasso. The BBC, last said, you didn't ever crown up Papa, Papa, Babuki. The Diana can't afford it. Yes, you're not too good now. Papa, you are my Trasso. Miss Medase, Yamisha, no, I dream pa. Ozubet my fraba 0554 820910 0201 9444 85. I am kind Asem Yi Di Ka killer Abobonia, Mamiti. Memoachimu Akwaba. Morning. Orisha by Frost and Agas of Free. Clement in the Achimu and Clement yet you. Udi Adamasene, Egmapa Modiaba. Nigeria, Chewon Catchy. Masama, what can I say? You went to Swa, if you went to call Swabe, ye Brigino was Swabe Quemo. Brigino, a pillar baku, Bune Briginachia, Yakan was a macan, and 24 shadow wine. And a Masama Tosun, you know, so I went to Roman school more mono. Almost 6 class where you ever for me. And now you give me a goose. A baby female in any now pro. Why? Sabi, why? A dino. So I was so wobble when you offer crowns open. When she woman school morning. A dino clear. A damn papa be yes, you will know. In the end, goosing a pro. That's it for me. That's your mind, Sika. You see, it's for money which were to bone. Some can send Wabusano. Ah, we did. Timmy Tumpo, so bad, I better know that Tumpo. Oh, and Colano cry KG school mono. Oh, I don't know Mutimuno. In shoe in you go so. In shoe toy you go so. I went to Roman. I went to Roman school more myself and make it. It's more than I'm coming from my one here. Midase, Yamishra, this year. Yet me the contract moving we sit down the new Guso. And fear nine a pro. Where we are candy for? Now one got out 9 I had the new Gusum fear and I'm in a pro. A bro. Young answer than near who for any a party at Farry. Hello, me watching. Morning. What is your baby Cordia? Why did Adam Killer? May I say, you didn't baby I free. Oh, I saw in you, Killer. Okay, me, I mean, your penny, sorry, Ghana foot you. Odi, you better say, near Jumapa, we have my Ghana and Nico to come. Odi, yeah, and you may be old Jim around you. Yeah, can you be so tree? I'm an Ibu Fua, then ye can't answer me, and I will can't answer me. It's all my nature, and you know, I teach you who seek a cram, maybe a cram, and maybe a cram, maybe a cram. Any of the teacher man, yet the map and ye barqua, nay, so the teacher man, show that cruma, Messi, man, means you boom. Oh, Jum Ho, may a giant say oxygen, I see a demand hospital, ye need. One I said, not said yes, so yes, I do. Oko kan Becca said you party be into our casa. So, many and dear ye Ukruma ya Catamagion, Obeko Krubis, you never fair. None your mom here near the mom, and one name so we interview Papa B. Oh, I say, no, sir, yeah, we any Friday. Let me see you, Papa, some what can you na Omoko Papa Penatimum for no on a side, Oma Boom, no more as I denied the Ayajuma. But then I am Ubisa. And then ye be no and then ye dear see how ye. Now, can him. And his summer ye king, was here, mammy, and by him, I could not, baby, I can say, with Jai, I hear Manson, with Jai be a Sanin or Cano, or da, I can't assign him. Throw down mine, Nyanka me person, mammy, mean to me, and Mano. Go ahead, so on, yes, I didn't get better. Nyanka may say, or that crony and dear. Oh no, to me, I didn't know you to me can be here. So the rule from mine or mine, Miana me kind, Miana me do way but to her, Miana do way see, into me mouth free, Miss Remo, a fin no queen,
ni ana me ya sabita frate men kasa de oye nyu na enye no enne de me di sisi ana sa nyame ya eye no se na kwamu ni se na me de to na makutukuma ya fa ne ntoma pa ye de efra hwahemfo etwa ye ho ahia wa ha na omo ka oba ahema ho ye nti obi a no disem ni ebeti na no disem aye na na continue ho ano kasa ukuru ma na se me gi ho amenti ase su kuro ni ahemfo ni na adie o na mini apani asare na asade ai kotoku hima ekoka wasene na me obi no odaada yen wo kada na ezemfi na kumam enu na ama making ja muzuzu mfra wontuma ase mu mfra wontuma mama yenye kukujo ne nka ne kwanche mpanifo ne se wa ma bontin anaso wa mebodwa bi anka na tesenia wo ka so odaada yen no na me de sabita fra te meka sa bia ye no kre ebise so antumi amfro da ma mu na kroni na ye ne dia no anka ne ma bi anka anaso wa mfa asem ye nsise se me na kure ye me dia ni America ni efi na ko ye se ebisa pa seta mu bi du na continue ko ka se ye tu adem na sheda ohima bebra be ka se eni ho no mu mienu no ye hu nsonson ye dem enu na kire wo say politically and traditionally ye mpanufo na ye hu om so ye mpanufo no odo ne ko ye kura ni om ntam to mo daada yen e ya danko daada do kom hu say ye fukuru ma de omo na omo ka say ye fukuru ma de ekonya ne ye nipa ba ko ma ene ba na akoye sempa pa mu ba nti so mo ti ase so mo anka so ma ja bibia de a omo mra krom no mo meka nche mebu bi wo ma omo hu afa da wo omo hu heda bre obi a wonya 30 years be ohu bi da na me ma bi sa me say na die na omo ye o TV so ahifo na address me ka ne say no si aden dada odan ye nya bi yehu bi da ebi kola beble hu bi da ti e be sere ma me ye nananom ahimfo atwa kuro yi mu ahia se ni die mu ania asibia enya bia no omo mfantu yi da yi mra yi ne ye so aye wo kutukuma mu ana omo be kan ho e wo kutukuma mu ano omo mo manenje odi munya menya djuma wa oxygen akwa nsem wese nyina ba oxygen because enka leadership near stronger. And Godagama Hospital will be speaking to the media and tell us the reason why oxygen to me short many pounds soon to me wukwa oxygen. Memi mami wo na hospital. Me mami akua frak ma won wo ye. Enyo oxygen de ku no. Obia ne ko befa so obeko. Na ye wa akande ebetim de agini pankwa. Mumi enya kukuduro. Memi wa chewu akwa ba. Ya mi awodi. Orisha be frost na gase free. Efra me am gase free oda community. Opani ye tie wa no pay. Ya me kan say ya amamufo no ya nyama politicians ne penifo de tirima ye omode tesa say ya sada to aba na ma so kokoye mbuntu mo mai no ye wi na ya sa be jana na ye pamochaw na ana ye pamochaw na say de ata yes be bi ya fi omo ano so ntini ya soma mo eti de wa ya he na won tumi mo na homode no ye na tru ani de betu na ba na homode ni ya de akọ but I me pa cha da bia nti na da bia mu titrim da gua so no mu sisi etem bia no me de no yanso da se adwinche na atofom no orisha be mo akwa ba ba cho kasa sa be mo na se one no fom ufra fin udin di sai me frame atabi yes me uni ayetie wadaroma anka dem pese me kan se on se last bi no akinka ye interview bisa hospital odan hospital no almost disk bi ansa no be mo card bi ansa na wakotua ansa mama wadru and almost man almost machine asay ndo nipa na yare aba ye no man hwea na nipa na wu ye from bi so almost nya sa na tie odan hospital so almost nya sa na tie and na hwea sitie ya bibia mo kan say hospital police ya asa pro mo ntimi anka no otumi say odan hospital mpenfo na nkasa na abro wo mutrim omo de ade na no mpenfo no abro wo mutrim omo nyi se omo de obibi be ye won a omo tinya awu omo de o tete mi dwi won a mi ntia tete na o tete kwa o na omo ye sade no ade ti na ma sade na isi o ewo da ha ese ye hwe ni yu ya hwe ni ya o da no de beti mu sa kosi e wu de mu maso ka betu ka me da wase ni juma pa o ye yanso de wase ni wadwen kire sa na eti o ma ye kire nya ba gufo nya nti obi na adwen ba ni an kire kama kama ni akuya ni kama pa benya radio station so dead say na je say ene ye sani mu a selewa yi ni wanwan allo Hello. Orisha ba France o ga Africa Global so
taxi driver Ghana boarding. Aqua mpacho yetio. Mbona juma pa wo ye. Endo na me tie o PTFM. Don bomo afi then ahomachi on we bi on koya oxygen bi ba. Apuro kwa na. Eja ne hye wam no makwanya bi dia ba. Wa ka tie ne ba omo tumi so ano. Wa ka tie ne ba mo tumi sa na government ya sa na Sani baya wongo device mo ya dia samu de ai to no voice so akomo te voice ya akomo be am transfer na koto no bibi si wo mo ma won tene ka ko ka sisi ya no wa yota ya so na be ya afi owo be tan wani o jale si o mo makoma Me dance yo ejan de tugum osro abafun su de chol de mfian. Hello. Hello, good morning. Morning, France aga sa friend. Enyinam kotoku. Wadaro ma yetio. Masa me say, enyo da ko enyinam kotoku ko bia yetimu. Omo toilet yehudi. E ma say ne atinko ne ma ne ma nyina ko sa toilet bi so. Eni twam. Zula bucket na eso na to bola gu enyinam kotoku yehudi. Na ye obi na ko na say na driver de ka say, so ko bola na, bola zo be ma ka na ngudi. Enti o ma ne ko ni sisi, we akusuru enyan ni. You go land the back. And now get a gun to say, if you're young to the phone, I'm going to teach you a young cook. You say, any man, woman, I got to Minsumi dance papa and what doing today? Odisha by me manzo akwaba. Hello, Nebuakem 0554 82 0910 and 02 0194445. Memo akwaba. Good morning. Odisha ba mejo so apomboko. Boko odi yamishirawo. Yes. Your friend say. Kasafi atuna. Yo, that's an age my power. Get you. Yamishira papa paron tu fanem. Normal again as in papa kita odeboa I Ghana mine ko tukumai. Odi, I mean many problem ni nani e. On say oda you to na ye wa ha no. Oh, I say kai hubum. Ko yen pe fon de bi omodun de omode you ye na ya fe na ye wo ye nkwala ye sori. Na you to na ye wo ko da ku na de na ye. If you say you to your original sa go your friends say in 4 months on your friends say atifa. Ah, who so we dey show me you no more da ku ha no. Ah, mo han na mpelifo ni se kuru ma ye no. Omo de nche no ye se wo mo no mo nko. Ya ye ba no ye na bebre. E de na ye e de bo your friends say you kuru. Odi nti na me problem na ye tutu na ye wo da ku ha. Nche ne ya so ne nya ba na so munya ayi kakra ma ya nya ta kwati ada no. No to tobo. Sa eso so jimanye ka ye hubom mpelifo do mo wi o mo do mo ko omo he nya mo nya no mo nya wie e de ne ye Minia nyansa sampa na wo kan se wo ye babu na ese wo twa ni hwe se oda ha adwuma bem pa na sabi se wan ko school anwe secondary school benya biae sa anu na se start dwen ho sa ene se sa amanyofu achechwo mumu amachechwo mumu ene John omudi akire Asem your friends Yi Di. I know them out. 200 Ghana, I say 100 Ghana. How many is that so? Who's now? I think what Guys is move and chum. I'm on Sampa Gazi. Aye, Miss 2024. A bed de say, a bed de keke. Miss Midasi. Hello, me watching. Mam was there from no. What's it saying? Final call, never call into interviews. Hello, good morning. Mini advance o kasa fi no ma radio na ko fon kakra ma me. Odi ba ma prepare one family and we dey papa. We dey kafra line is why she. O kan fa na dem share share. Yanko. Odi ade ba ko ha gene say ti da na me yi kai. No ko we have no kasa on. Obi so afa ne phone e no abo recording na da we program yi ho. Iti ne dia ne so wi ya wo be kasa ti obi bia no we send am ni pakro. Now, at your time, can say about if you are only panther, and so be an Odi, Nanka 7 come and 24 pounds, good cry. 7 Odinka, no create mobile. 24 7 was senior advisor to the presidency. On your president to presidency.
no a senior minister and then they are promoting the advisor to the presidency. And you know what our presidency will be a minister so one when we hear the 2-4. And because be over ye penny ya na so manfo or so penny this say road minister so road minister bacho we dey dimachi that could be na yen ko bi kurom o ka chen so beba na don fa no me forward na fitin vijega kra na nhwe e kwen asese ni ade se road minister ntimi enga so beya man ya wo de we nya futuo kra wo no gaza ni nachi so ne mra aso mu tum pasa aso mu betum pasa woda odunya mishira o mu tum pasa woda izigadu woda na wo mu kakra na odi say ufe ni asumala alaji sumala ono so say on vice president nam only vice president tunu for na o kan bi che na vice beti enso odi me no ka say some penifo nyina mo boyo ye papa bi kokwa tifa no mo han penifo bi wo ha anka some penifo nyina beti etu anamon anka odan ne man kitingiti bi be hia no kofi enka MP ko omre ana say bi DC omre so ati ase enso san kofo nyina say bi o fio mani amayen ena yenye nipa bi so okrom ha odi unya bo wa clear me a record na dey assign him na bo we am no ka say me mom dey me da bi eminya eze me opani bi on kan ya opani odi oya no afre me you may so ka we already so ato bo ase and I say me na say nye say bi a yen ye di o enye de yen bedi so ati ase na ka yen pani ye yem say ko de koi say be wo number bi akra na so di tu ho na so say abro say de yo odi aburo enye se aburo no mu boy o mani da odo mi o mu nimpa yo odaba him na say ya o ka je so be 60 years anniversary ba wo mi say odi enne ye hi ba ko anyina se wawu oda so she fridge ma yen sie no the word that into him and me 60th anniversary no man so na say adokro yen na ewura sebe wo the first force a ewuram wo the fa ha ewuram ye se be bia man so na dokro yen enna asoli mu ko ewuram a ye benya fimpo man so atefa yebenya MPP NDC yebenya sebe say akuaro nkono ni ade nyina yede wom enti na odi unam wei say o bakra na eno ana news bi amitie yes Syria for no sa edana ebu agum no earthquake no because earthquake no they want to go in because Taliban for no na friends say aban no etwe manso that manso na they want to say obi kwa pese okobo a omusuo say wo a wo ba no either say wo betu abegu na wo betu ase Taliban no so ebi na esi kromu anu and no be crab a bobia odi or doing who say na me fa atefa na me fa fimpo manso me fa kwese kwa na me fa kwetu ana me fa hin fa na abeboa because my woni minyansa papa hey ama kroye ebo kronu gusu ebo nkakra akaka odi la ta me task bi na me dwen ho say esi kwetu ti so o yebo nkaje na aka ende enu ba bia by the same person also dey ba so say new market here yes you e yen kwantanu mi or the born one ba so say me ba ye me born modern na ma de ma fe na akoso so ade ase e tell me busa mo say adan na sa chip company yes you come si sa aka nwura mu no eno de untu one na mo no ehwe ne ntimi fa adan si ba biye na mo no de nipa ne ye anya ye de o de born achi na de o ye ye ndie eno de o de born aba so enne ko new station ha e ko fe market here yes yes you ni nyina no ni eye predecessor kro no en say predecessor no ne dia o ye anya ye ne de ye born achi no de ye ne de nka hwasem odi anu na fe ni nyaatwom anu na egu odan no nyaatwom sunsun egu odan nyaatwom no nipa no kranda ho wonka na ye no bi se na me kwa me abo ade until the very last time amanum so etwa to me frata ate so obi ntimi nsesama dwen na bi odi ene wa dwen pa ukwe ni du me da se ya odi oni se enya nko a radio station na gaza na se ye ko PTA bi o president odi ye koye no radio station bi be ye enema bi wo ho okoye no bi o dem obi ase ahinka for the bi wo de asemi to omani mu a ombeba forma bebusa ma evidence and san omo de asem na den atudwe ti omo ba na sanya no crazy na nipa ne kana omo esozu omo lu omo ka ba we de nipa no utu so beto bomb tumu keke ye so ka asem ni ya na dwure osori fu no koye enti ne mabom aba so ahinka tim no se na sremu amo den ana munye den adwuma mo ye no nyame nka mo ho no omo mu ahoɔden utie oboba mandate we na ne se won keke kenya di se sisi so ba ta so tim ko so ba bi a uti za se nipa no osuro nti esrese odi nyame nka mo ho no mo amo no mo ahoɔden yerase mo butai de ba ni me se ene sa nka fm omudum no fon kura na we have made a mark
butai o mi team na me di be stage we no 2 years in no we have made a mark say na yes station agu yentu 2 year video me fe ngogu mi fie abo ha we have made a mark as a team hypocrisy nya twom ana ekuyen nya twom na nyanya atwoma o atwotwo wuro sei wo mamu abranti okasemi nimu no wenyanza sema oka senkana na yasaf mafo oni wonso amo akwa tansa emfa ne matum empasa e wo dan keke ei maza mumiye hwe bibi yo midam si DC kwam kwache minya ni din boda DC kwam kwache minya ni din bodo tom there is no DC and there's no politician like him in our enclave. Say party bako emuni paba na MP we so ne nyonko MP mu a inti unya de papa e wono ho a we ye abetima be to aso me se me be gina MP na me be jama nyoko bi adim why na me first come my delegate for kai me senka ma bobra nya sika na ma pale be 10 billion to 20 billion e be to TV abe to fridge abe ma obi 1000 sakoto aba mame sa 20 billion kamedi kan dia bia dwuma okrom a na ma tan ya bia e boy wa mo dwun delegate on na me ba me predecessor me ba ho masa me slow amanso ne ne ye de be bia sia wi e die na wo ya na eboa ha me so metima som kasa bi na makasati wa fa cheme ne tumi ne ede ye pre anopa wie no mire wo hia bibi na me obi abome po me gyew so me so me hia bibi na cheme so me ba ho odampu 20 me pesa ukura no program se me do da no na wo na tetre me won as ye nya leader bia oye ready say obe sacrifice sabi me na me wo so una wo so nipa na di usi so me boa enipa na betima say yuayo na ye kokomoti ni ade to aba no odan de se kululu bia ni na wedi ekotwagu odan de ya to boom ya to ani ya to ama but me wu se MPP for na nkasa no unity ni omo ntem otan sina nsemu letter mo trofa honorable MC yo party chairman na nkasa nsa hyase ombe yo mse nya no kura anya no kwa me na mtroy inti mo ayi omanfo no ya so ya dwebo 18 years na above no na owura bi frɛ no amabu no mumia mfa dwi o tom unya delegate enipa over 90,000 say we delegate omi ahe omuni ya hwa mo obi TV bone dem 2020 wanyamu TV anya fridge edaso bone dem weden wanya we need a leader who will team up with the national authorities, the traditional authorities. Me say me be di MP me gira ukuro mu nhyɛ obo se me baba be jana dia ma me boa na okay fane se esemfo hia jana bia oyi aboabofo hia odanfo hia odan kwanta hia labi kromfo hia uska hia na wo a obetimachi toilet wo kro se wutimi kofam na ne omanfo no tenase na obi ade obetima ya aboa ne atimi de no eno ne ade omutimi ntano kra ne nkyerɛ mo tina MPs no mo bre no bibi opazo wonu kwan oboa untimi nye tina mutimi aboabo no evizi ato abawie won se amanyoni bi ababo kromada mompa mo nka nkyerɛ me yene MC na ti krom ha kro we yene MC na tim na be no abo mpempe se gota na ye ko nani be bi krada mo nka nkyerɛ me because they don't team up with the people mimi ni abamu to me bia but me ni mpanfo wa chima babu royal che hu se ye kuro no ye betima ye bibi de den e de aboa eno ne ye bebo odwa akoa we so tawo se wo me ye ntwenka ne yemfem na babu fona ngaza so na e wo bi fira kan no ye ka man for de ne ye te de ho wo anfo a wuti wuntua lad be wuntua water bill ye de o man sika de tua lad bill ababu fo muntie ensambode ne ye bono ye de sika bi to so ene ye de tua lad bill ne water bill anfo mo de sani fa free ne so fa so ne zan mon cha fa so no so na mtie ezo fa so ne zan again wo daftari ba ja mfie bo so mfie du ba kuko mfie du mienu ni tell me one single project aw my muka se da so tisum won muka se da so tisum ena yodium ye wa hinfu bi omo protocol
yɛfa migration ɔmo de nipa kɔ yɛfa fire service ɔmo de nipa kɔ yɛfa police ɔmo de nipa kɔ yɛfa military ɔmo de nipa busa ho sɛ wo leader no wɔ kurom ha no watimi me afo obi kura wɔkyeman watimi me afo obi na motewo ɛna meyɛ wei meyɛ asomasi na mama no kura tonsom sɛ tolom awurade yɛda ase daa afeefere kɔɔso no ma me mebaɛ akyɛntia apale wɔ me mu ma obia nsuro na ɛsɛ ma nsuro anyegye nnam tɛ de wusu ɛsoro hwee woba wadi obi atam ɔdwuma na ayɛ radio station wɔ pɔm ɔmo ntimi nka busa sɛ companies ahenka na wɔdaa ha ɔmo yɛ advert wɔ radio so ma yɛnyɛ sika kora to adwumayɛfoɔ yi ka wopɛ busa the community is not developing so any project at beba no so wa mu ani anya de ne nyankopɔn anta wachi a wɔde mbegu ase mebo am kan sɛ mboa radio station so mu ntimi kan kore na kan kore akyerɛ mu tudo papa sanka MPC ni MC foi wo mu ni amanfo bodwa na ye gya adwenkyerɛ ni ani kroma ne start se ya yabo abokwan owura kwame dan so ebɛkyɛ aboɔ ne anwa free wamacha bɔ ne anwa free wo sɛ ye bibi papa bi inti se ka se ye bibi papa bi a enipa nyina be pu aba behwe kotokuro yas airport qualification hwe nipa e pu kodi timi yachi ye wie wete sam yeda ade ehye me nkran eye me maame akuya afrakuma se me maame anche bo ne de eda me be wuti me bogara hyen me Is it true that men and women are using the male ward at the same time in Odankamen Hospital? Why is the female ward has been locked up? As the reason behind it for me, please. Also, the anchor, where you be some me tete. So called Nabaya Sabia. A man man now, one more word about Kona female ward next and a man qua hono. Ya to me say a truck bam. Busama me pa chopa. When you musano. My brother and friend Ishmael, I see the fire is burning this morning. Thank you, but people like you have the nation and the country at heart. Yabagum. Baba. Diani yako. Yanku ya nime nano peya. Yako Brim South. Brim South ya nyani ntia se. Eye Achim, Chief of Achim Chirimenken. When amaki you? Kasi kafra mini ogumano wetindi wati kafra no anu no ani peti anu aka kafra ena me yo hima ajutu zo yo hima ena me yo ajutu zo yo hine bom chede wae se na kufa do free so a oche yi betime gina simpe so aka se ne di shebedi mampani no asesa chebikuru wayewe kwana kowe fire service headquarters yesi ba ko uchibi kwana kowe yenya chemfo mode man so chichiri ma himfio mu fie ene wo ba odan patama ohin bia chichi na himfio ni fie de ne agoso ko si ba kram de agoso a chief of atuntumrem nana kokuroko amejei e champon a otoso miensa akra no pa ya mo ache ya me dio papa no pombo ko de ani adumo na mo nso yesu adum boko emi bia ba se kwane ni udi nkomo fa tuntumrem kwan ne ho na wo kakra wo tonyum radio yi so se MP ayi wa ba ba yo ti aya ni je ezi jamu se kwan ne nsanye e kwan ne fan de na nya asia na wani asabri yo ita ba se no pay they also afraid na wada man wa dwum radio na be on kakra na e me feedback obo na ni dim yo radio na on information na mo bie and omzo muti ahenka fam o muti ahenka pa se mo boy de ro mai ye da mase ene ye ti wakra yo what was it
ye kwan de me bia na etwemu mese weni ntesi e kachiro ye de bedam onso mutu ho na mo ma MP nso otimi boae papa ana aka mantem no opense ohima no musro insu pa free form ye de ni na 20 anim ka chese o ba be yama burunya bosumi jun February yem na contract na bae nyame adarma oguso kama pa enyenche emo no danyala ye kwan ko bridge no stadium mo sia ye kwan na mo ba no kwan ni mu atre papa emo mo bridge no hono ka ntimi mpa ho nti dia to MPN no so mo modin ya no moa na ko ni sumtimi ntre ye kwan ni na nye kama no ko nyame ni ni oduma mo ye ne ha no bu agene nti asiesu ye bomba ya se nyame na wakan MP ho na o mo gu ekwan su amaye na da ndu gu ekwan su amaye de ni aseda de be ma no aseda na wo nyame Nasa akra mitu asiya mpatam ewo atuntumrem ena honorable MP ene aban ene abrese krodoma wo mu yi na eso wani na wo pa wo ba aban ba so se wo mu nyi nwie ma ne nyem futuro omfa kwota ngu so ananya sa na ba so pre ase wo cha okumo wonu en charity ana wasa akapmana wenye opense gote si nyina ba yayi kwan fe ko tari ya mufu a si be ba ko do ni no be sai bo ati bidi ti stresse mo yi gote si nyina yi a o mu so ye hu se ko kuma wonu kaniti sana meka yi nana no kwani nyame anim nie wedi empanifo se eminyawa ye musuo ka achima boabo ye nyawanke papa me hwe ukuro no e wo Facebook sisia wa enkan 93.3 FM e na YouTube enkan na adwuma akoso ukuro no enye me nwanwa so himua wa ma chami mpankasa na wa wo kasa adwuma akoso papa inti batam nya na ye twitwa kwantum sa no akurani asama ho ka kire MPD mu odu kokwamu nkoma bana ne godi ya ziti araze embuto no wade cho wa bobo ano sa alo unia kakra meti aka ne se abe fase de nyom so anu no fase de nyom so anu no kotense wonti me ma me o yene wo mfa sika me se mi butum na me nkwa me kwadi bia na se okura da ho no me ma nkoyi a oyini bia so ye peso be pasi ya na se nkuro no da ache wo ba kokura a woni ho no ye nya bibidi aka no ti na se ye timi ni MP ni mpani fodi hu nkomo ko pensa batu aye tuwi ya bi impontment ni eto aba so ti mesre woni anu MP akeke ka ne se ye nya to aba mo wiye dia ya o manfo to aba de ma na na se odi hu djuma so na se odi hu djuma ekinu kreni o be wo kromo a sadi ani amati koso a contractor no so yade asemo adoka cheni bia o wabotre adi yejuma no kama eti dia nika kosi nyina nse de mpa bo kasi eta MP ile mpeni fuachi na mo gua kwanso amani makano piachire contractor no se ansa na obe free ha be kono ya ko tare egusu free plan kwanta abefi famantem be biara sana meka no akura no pai ye de wase o de areho ne adwendwen atoye so but the osu esuleliwa nyame hira wa na yo nso nyame nka mo ne mo aduma pa mo ye e de boa o man Ghana ni kutuku man nyame hira mo na mo fa no kura nyaduma de mpedi asa no kura de ne ka na e de me nso ka ma ohusan nyame hira mo said you to me ma na ato me kankan nyame hira mo akura nyame hira o obu a me wo ma no akosoro nyankopon hira papa etiefo shanka na kasai ena mini video ana pictures
ana yɛn fa yɛn ko suan kɔ hwɛ ya kebeka say bia na wo person wage fans edema MP ni keke. But this is what I am seeing live on Ayenkan FM Facebook live. So if you chima boa hebi then anani kan no kura unsa boa ya gates na ye no expert na you so me gates no enra your friend so nhyɛn ɔso watuntumrem say adwuma no waka ho oba video na fuaza original no internet so beba boa bukroma we aban na yo yensu e de botom sika ye buabuaboa. Yes I akwari jor akwawe contact na Euro TV this one Facebook live one way abu got test na mairo onwa sika we good mind papa woni madwuma yes sense kakra kuma contract baako o gi 5 million di pam also be feasibility studies ye hun biem edwane yes ye ngodi na chi wonfa scan bi o kakra o he de be it we na obakroma atuntumram ne ya hwe o TV so yo atuntumrem abuabu kraminim baabia gota apart from krom dia yangase ye baabia gota mpoda gota cement gota na abedin den se meni asumesi koso yadin den ko na nyon wa bibie anifra na boni padodo na ani empuntu anifra na boni padodo no enom di wachi yodium hey Ayenkan FM is all about development. It's all about development and truthfulness. And what him waga say, and Ukrainian cadence, so young knows Beka, Yugusu Yakano, or him wa a tuntum hin ekasano. Nyambo Fran ekasano. Uzo a penny with children don't fit an opaya start ya. O tin sem na yakana, o is a nyanza sam, o manu do, a way you move, o manu do. Nama, I can't find him some commonia, dim work who could draw, Muina Sabia Danema. Ene nipa kuma bi edi kura hwe se po atuntum dem hin wakasa no hwe ne kurom ntokrum ba bia ne yi akwan no ene wo se wo sele contract na ne MP se emfie mienu no na kota enkasa asima no oda watimi ada we ne fa ni leader o hin we ene fa no wo hin wo ye okandifo no yin otimi try emfie no bofo to twatimi to bofo drama mbako we was wo yo hin bofo drama mbako udi bofo to ba chichiri upe bofo so betima to esam boto no miensa ne de abro ne de anwa ka ho so mbo de oda na kitchen dada na wo we na na wuye boy upe bo fruit yenye odan na wuye boy emponche o tuntumrem nyina ni age hwe ponche na ebo sra ha no hwe mponche wo man so da sem potam ye be yi akwan ena boabo farmers pakwa ko peace tower erosion atwa gota te se ayi river brim anada ho ema bunu no muntia me ba na ye ba ye de vim ane ye de ba emfa kwenti ba emfa tuo emfa jan enipani bi atem na mom no stand for the truth. You see united achim for development fa hu bajim na nse me slow down kakra na me tutu nyoma won kran yes abe kajagum I was seeing nipa more than 50,000 20,000 10,000 na se yentimi nyam punto ye pomu a ye beye mana bruso. Praise the Lord. Oh, here with me, or boy, my truly petty is a young cookum. Now, me, that you could prepare a cook. I say, a malam, let me ball, listen to what listen, no giant candy will not say, I couldn't Ted, couldn't there be second, I'm that second. Couldn't second. No, it's mean, I mean, go good. Oh, Srangas are unim. Say, your tea radio show, can some, prim punto, try saying never together. No, the only meter, madam Kunipa.
ngi ekuya ngi ngu dadara me ta wuti se mawu a masa ajefo muntie sa wuti zo di anka wawu a na ye me bra wo nyame ahye me se mewu na adu na mewu yangwa o manu so assemblyman a wo atuntumrem honorable Daniel Pra honorable ya moachi Daniel minua pra na bibia bokode yazi atuntumrem de amanfo obomudin papa samu ye adwuma efiche kwan nyina yeyi na wo as honorable assemblyman no o contribution ye dey say nyame ne da na se ne mampeni so juma pa odibuaye ejuma ne de koso se de o kana 2 years ni ya di road ma contractor ya kokoro and nti fact o mo sha se no du ba di no se kasem ne yi kakra na so nyame abom se de wo kan ya de ya se contractor ne ba no tia hana me pese me de gata efa hana pese me de wefa na o konu mu so ono so bon ho mode ko huna na ni a cheche so say na contractor ne o man for no so I very very cooperative obia de be ya ba makro no atumpon be ma o man for mo atom bia contractor ntimi ye nti ejumadi ni de ekoso se de motie no na honorable na de ya hwe wo radio yi TV Facebook live video ase hwe na kwota ka makwan a edede da fichire nyina de a engranche mu a chense companies wo ara meboa se nyame na ye ne mampani se de America nyuma pa on se kronu wachire ana se nti ye kan nyame a ni ewia mo ambo nye ata de nya na o nti no ye wie na kronu ye ken ya ni nche be attract ni pa bebre na o ma be wan kronu so ati pon se ye ni o manfo ni na na asamba ko ade ba ko akire ma dwene se aboabo ikura ben kan je tuntum dem ye da kwa ho pa ye gotai ye nya baako kokura ye nya bi wo ye mpatam bia nti mo magic ben anasa mo MP aye chairman for the road ayi wo parliament ntina enfiche nyina mu yi ana ye hu magic ko na nka babofo ye nsu am doctor munise o se tuntum dem dia bro mo amafidie su amo friend so na bo kra wa ko pe be ate se on ko ho ti luti na telephone o mantem ha no enso ye mobo nya nti mantia ina femu de e do ka ko ya o tafuma ko nu na ya bia na yo isi enu akwere bi obi abenya bia na o kese obeka man telephone ate tina tutu bia na o ha na wo yeso na so tutu to a obi ya recount me please enu tina ya se ma reho ko fo be yi wo ha na in fact sem mo de kono na areho mo so dem trofo so mo so ma ya mafemu de eduro bi na mo fra na ase mo ha ye se enu so bo ama nipa ewu akire no so fe for how na wo tutu ejidi eno na aka kanifo akoma ama o mani abakro no so a ene yehu de yehu na minimta abo so enche ye wo efata mu bia no so kanifo bedi mu djuma na ono abo hwem ku asem o yesre wa hwem ku asem yeah, that's why nyami jona abo prayer that's it obese ababufo ngurai say I or we say ababu say enche bia ebenye so ne de ye de no tobo fruit na me mama papa ni akua fa kuma ye pies ye na me tie yo amanga wase adwame dwen me bob nyuma na mapon be ye di kwisi hawo bio chin mana frani kunya ne dia afare to so wanya na ye ndi asa hey nana tuntum dam he wunyum ni e nana atuntum dam he ne oh come here boy that's right boy
Teresa. Bien, what is so? Teresa. Teresa, Bressa. Teresa. Bien, what is okay, Branas, so mammy. I mean, an uncassa, you mean an uncassa. Yam Fro be a beam, a bacaba 5 to 10 minutes. Myself be a telephone line, no. Now my pon for a ne. Nana many cassa, a naturally manking. Me naturally manking. Nana sofo, sofo. Okay. Nana sofo, toso miensa. Akwa daroma anopai ya muachimu akwa baba in kan from zoo. Nana road no beti ma dwum no kakra man. Okay. Bomodiana eme feedback wa pa. Wie. Ngakwa udwum no kura de ka nyina obete ka beti o mobile phone nim. Ayo mate. Uba kura man kwa nu radio no na nye fon. Mate. Ana uja information center akra. Hello nana. Yeah. Ana evanza. Nana we boy. Akra ni anya ntia se achimchiri menke manya school dan munu dwan soko adankra makomako ensia. Aya no kresa. Aya no kre. Nana why nana daroma ode bedum yi. Yo edi ahinkan di edi kan me den da se be manyame na me da se so ama me kai se last year woni station a wo kai chimeke a wo frɛ me ni me mpelifo o nche ho awo yesuku sem ya ho ema ye no edidi nkita ho bebiri na wo kra no wo hye bo se nyame adom na se yetumi start a mo amaniye na wo so kakra wo betumi di aso ya asen na wo di aso ya asen ye de papa na ye ba ye so no na ja ahodin no tumi nti ya tumi ansa ma wo na so na ye tie ni se ye ni na mu na ena nyame adom yenya NGOs bi koloso NGOs na yebon amaniye no ayo mo director Mr. Frimpong ni hotel ni Bimpoma President Hotel papa no Yankupo ehira no wo ye nipa bi a okan kure pa so mai yempanifo no so mu ye se bia anka ahokyere baba omai mu kura enya dodo papa ne de odi ahenkan wo na se bia fama no mai obaye na obebisa ye se o how say na wati se ye wo chimenken a ampa bedi tunanim no de obisa ye ne se e wo asase ai bia e baso a e betumi esi school dan na me se me wo asase enti o ma me ko kire no be bia asase no afiri ho no wan fan to form prekope no ofre me no ka kire me se abrofo na wono aye adwuma no se wodo ho ba me na so enukure wodo ho bai ena ye ko hwe be bia ebetumi asi school dan no na ade ahenkan sene udukrom ha na ubehu school dan a eye owura Frimpong edi enim a omudi esi chimeke kuro yi mu a ebeye nwanwa papa nanso no enye Yankopɔn nwanwa na meke isu no abraye ni didi nkita ho ni na no na o mofra ni bi ka ho obi ti se kwaku anim kusi o da bia o da mfia da bia o ba me nchen
na ekosɛn na nyinaa so na mekyerɛkyerɛ no mu enti no ɛyɛ owura no wasi school dan no ama yɛ wi a sisia no ubehu a wa wani bɛgye yɛkwa yɛfa so a ɛde yɛ school dan no akora nukura ni nyame anim nie kwasi broni abo ai de pa Facebook live no de go so okuro mu nyina ye hwe TV so a obi abakwa nkan fam Facebook live no da wo say chese kai na suku na fe papa ini mu kuro mo school fe se bi o ya mantam hadie mi atemasa de machi kakra na se school dan sei pa de muhu bi we de bi ni ho we de bi ni ho and the mama class no was also the computer lab aka ho Obama and computers nsa na graba kwasua bi Nakobi no ade pa ofia oye na nanti etoda bi ade eta han pa ne say de bi mpoma hotel papa etimi alobidi ni NGO abesi school da fefe say ade achemu maintenance no mubetime weso ye school na na fa mubetime weso ye de odi ahinkan de o kanu ewo papa me na me de me na asifom sesi a me kasa kire wi kra no ene man kakra e de agu no me na tambia me wo ho a me ko ho pro ejimia bo ba sa ye wo chimai a me hwe eda no timeni wo ho nti no bibia baba ho bia no ye be hwe ne ya maintain akra na utina eye chirimenkan konwa so mfie dodo se nie yo me say be tra konwa so na ohin na wo so no wonya ne ba bi ko ye na edimisi so enti me fa say be mfie nwotwini a me wo konwa no so enti mfie nwotwe no sisi awo kan wa bakwasama ubetimi akansi su dua se wo kan hu bi ena boa ma yesi school fefe sei e wo chirimenkan ana meboa ene metumi aka asibebo ene wochina se ena meso ena ma school dan no aba inji akrawuda si wo nkwami ade biam ni wani so ade hu a wo hwe se enkopim se wo nyankopɔ beto nsafra wo nyanko ye nsu no wo ba de aboa wo man chirimenkan se chirimenkan hene yo sesi a ye wie ni sei no de hayen ba ko no ya kyerɛkyerɛfo na kyerɛkyerɛfo no ye de kɔto DC anim no wɔse ɔbaboa yɛn na momo ɛho ayɛ de kakra ki school kura ye buye a enkwala no ekom wa ma school master e ma ho na kase teacher fo no be ba kan ho na o ma tumi atwa addition no so enti no eno na sesi a ye bɔ mpaye na DC wa tumi aboa ye na teachers no aba enti sesi a we de ahinka kura me no ho de kita ho mesrew na wo de wano atumbi na wahuye mabo kosi dan ya yeti fefefe na se kicheni enimu abachira nkwala na de a na je se dan esi hofa etino mesre se wusu beboa me na onum penifo no akasa na teachers no aba enu na chi nsu no e wo se mi bia udum yen e ma ye ba station ho no ye ka che o se ye twitwa blocks bi guo nkofo iba ye blocks ro man fo ba kunsan ka ba kokra enti yen kwa ya sa bi aka ho aye pese ye si teacher sports na se teacher ni bia ba na akoye se okoba na otena ha ya enti no na bitiri mo po no a sisi ami ne me man no eguso a ye enti wuso odi aden kan emi se o promise ye enam se ye nya ahbo enti no ene ya mba ebesrew na watu wani abahwe said the American no aye no kra na wo so bo hye na odi ma aye no na wo da so ya sei odi ka papa wo sa so dibem na nanse sukuu no edin ben ene da so sesia no yeah a basic school because the ama aban no enti no aban no na nsa eda so empanifo se nipa beyebi wa me ni nyina akra nyankopon hira wo ne mpanifo ene bempama wo te ene anjiwa
Wamuti, sir, I get from your mouth, Kwana Bagas, I mean, Omuti, oh. Aye, sir, Pepe. Now, I didn't kind of, I am a little crowd, say. Mekura hano, say, winter muha da, you will grab at your year, crasa. My bed for Quachima Trusting now. Very good. Do you not hear him? That all body at school, no, or they play in a basic room. Young Colony, you can know, you might have a plane. Helicopter. Helicopter, or the basic. That all a deal kita who we are over consuno, a side by. And another Mukota, we share the Kwame Grumabla to know. Aha, so I 54. Then Amamura helicopter Mugo. Media, my room, my chairman, Unity Committee chairman. On the Uremu, Nade, almost trying to teach Nade. Wow. Nana, more na Yabasa Radin and Kupo Shirana, who did the amount on penny for any children Kaddish Yenina. Na, Magina will so I can say. Among my giant, if you about some fear doing what you fear doing, or MonsieurUdi. When you're fan or he, when you're funny leader, when you are punto. When you are punto, about family aswale, what you offer children can buy and can from her, the Yango Pie, the Yango Pie day. Aye, Nana Sabi school out the back. And so now your boy Babo Diana Nameboa. I could be a train to Lomuha, I didn't have a bon diavao. I cry a Mishra Wati. Inti, the Amachano, Boss and a Shamono, a boss at a Cadine. Salawa kind of man yada German in Preniso, Damoba Naminiha. Inti, and you must talk from Namoba. The Yakanians, your Barasi Bediso, now Abuana Kuna Tumpo. Why? Amen. The bonfire said, as you may have 4 hours, as you mamu in a Yankupama Hodi, now Omaye, Ejuma, now Wankasansu away direct and Yankupo Mue Wafre Mount. Maybe Bia with Yebian Yankupo Omwa on Sanka. The name Bible Kakra, Mede Tatiano. Nania Dasia, Yamisha, why are you mapa? Yamibe Shrow, and Chirman Yababodi. Yamisha. And you were me the man and Natchman Kane. Nana Sofo, our Tosomiensa. I'll cry for town. Fafrasa, Emma, as soon as you go in Jolomui. Both rotura. Super. Sama you are. And come your Boniani. A Kia Frakuma Studios. How many of what? Hey! Ija Puzo. Hey! A bobo for a man for Babina City. Joshua. AJ. If you are Grobiani Teresa, oh. Get one phone events. Okay. You grandson yet a day. Okay. Events at Botswana. Wow. Oh! Why do we see? Now, dinner, Romeo Bessie, I get Mingos. In the Navinia, Mamma dear. I don't do room for some of the new words, so I'm an honorable MP for Achimswedro. Unzubat maybe said I'm a MP and a question mark. Really, what is that? Teresa, Bebrese, Teresa. Really, Ishman, one day in Shrafons, and in Shrafons, Republic of Ghana, Accra, Ghana, Achimanda. Okay, now His Grace, Nandum. So Ishmael of His Grace, mobile phones, Ghana, Achimanda Hector. Yanko Ahmanaso, na yene. Honorable MP for Achimswedro Amonkumo. Honorable Adama, Yamakwaba Baba in KFM so. Adumalakwa, Bibia de ye, Honorable Kennedy or say,
Roads and Highways Committee Chairman, Republic of Ghana, MP for Achimswedru. Anopai uo umpeso aso na judgment wakudi baby. Yo, anopai di mi women peso aso mi bedu ha ye and by. Okay. Me ka say mi women peso aso a me ba promen na ma me hwe di ekoso. Okay. Nana tuntumrem ehene ene ye di nkoma no pay. Ane nsema o kan nyina ne ye abasobo ene anuonyam ene nkranhye ene odema o say. Ama na nso da eda say tuntumrem so empotem tokontokro mu nyina no. Ye be ya kwan yi gates. Say adwuma ekoso yi ede na asie. Azi awukọ ono abo wabaton peso aso a kyese akwan ne de se wodi chichew se magic be na wo ye yantiase. You mama nchia watiefo na menamase ninye magic bia se yes